apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, talaga na. Mas pa naglutluto, mother there. Inapoy pa man. Sige lang, anak ko. No kaaduan ti bagas tayo. Iso nga agrenag ka ita amangan. Ay nawaw. May kapiton sa meten na punggam day ta anak kaw. Ay unay kita kinadakil tabito ka mo ngay kasla hambag. Ni tatang mate. Nakaharo kayo mate. Ay nawa, pay amlatan ti amam. Kabaliktaran ngamin ti bagiyo adwa. Narapay sa kaslarurog ti amam. Idinto asi kakatnay na nakalulomag ka. Urayatan nagagitang agtrabaho. Ada pakakitaan. Day ta anak mo ngay. Rawi lang arodan sa dotpay. Una yan. Diyan nga rin kabailan, ti babaon nyo kanyak tatang. Para agbagkat lang iti kagudwa kaban nga irik, rigatang pay. Nalaki day, mga tayon. Ay, may sapay man na halo-halo manang Nes. Naimas ti mangan ita ti halo-halo, kaputan na dagang ti panawen. Ay nawaw, kat doon nakatalukan nga order iti halo-halo dang. Di ka kadipay nabsog. Ay, saan pa'y nga rod manang? Ay, nawaw. Ay na, di ka katagyaman tapno makalako kadagos iti ado. Ay, nawaw. Amok to mo lang nga utangam dagiti order mo. Ni, talaga nalaing ka ama ng Nes. Bilibak matkan ka. Ay, nawaw. Ay, agawid kakit din. Malmalasam lang dagiti lakok. Gaputak utangam manan abigbigat. Sige nga rodan manang. Pakidistampay lang ti upat nga order ko. Utang ko. Ay nawaw. Naggimas na talaga ti halo-halo. Nangalamit ti halo-halo dang. Inutang ko dita istor ni Manang Nes dita abagatan. Ay na, naira namang awang kwartak ita. Sapay, kaya't kung itimapan mga iti halo-halo. Pautangan amang pay, friend. Ay nawaw, pangalak ngay kumaiti pautang ko kan ka. Kat no inutang ko pa'y nga ron tikinan ko. Inka matumutang ano kayat mo? Tapnong pakapangan ka mat iti na imas, halo-halo. Mapana ka talaga ah. Artsuka man ni Manang Nes, tapno pautangan nak iti halo-halo. Nagatidog mo tin tipila, Manang Nes. Madlaw ana imas tila ako mahalo-halo ah. Ay nawaw, talaga ah. Sika ngay mat, gumatang kakadimat iti halo-halo. Wano, sabali tigatangam. Ay na, sige lang Manang Nes, aglako ka lang. Madamdamak to na gumatang, inton malakwam amin, tinakapila. Ay kat sige nga rod ah, makaammo ka nga rod, numabayagan ka makagatang. Sige, no kayat mo payakit, tulungan ka nga aglakaw. Ay isanan, mabit lang nga rod, taglako akpay tapno malpasan. Itatana ka pa na tinagatidag apila ti halo-halo runay. Ibaga mo na niya tigatangam. Taluman nga order. Halo-halo. Mabit lang. Isaganak ti talo nga order a halo-halo. Apay adi mo inayaban nanang mo ditoy. Ang mga numarunaw to'y halo-halo da. Saan? Kanag-amin da kita. Ay nawaw. Naglaing kamutan ang mga numaibos mo ti talo nga order. At to'y nga rudan ti order mo. Yag mo matan ti bayad na. Ay, agyaman na ka. Ay na, talaga na imas ti halo-halo. Ay, Manang. Ilistampay man tag bayad ak tumilaan. Anya? Ay nawaw ka matroni. Na may saan nakmanan. Don't worry ka day. Agbayad ak, no da kwartak. Kasano ko mamapasamak dayta? Katawan mo trabahom. Kagsapulak ah. Ay nawaw. Urayak ti bayad mo si Karonia. Ay nawaw. Dumakkel to man ti utang mo no di mo mabayadan na dagos day tatalo nga order halo-halo.
Ay na wow. Ay na makaaduak man ita iti makanan no kasto iti sida. Into no nga ikan nga da kamatis na. Hay, ibatsa mo dagiti kakabsat mo si Karunay. Itay ka pa ilamang mangandi ka mo ilamalpasan. Last day to yun tatang. Ay na, bye-bye am ka din ni Ronnie lakay. Ay, maganasan nga rud mo't amangan. Kate, uray busendan. Di na ibatsan dagiti kakabsat na. Adapay mat. Naibus mo't kagpayson ti makan. Ay nawaw, pati data. Awanan makan na lakay. Makitam. Mala, ingkagarod agluto iti kanin tayo kadagiti daddo mga namaw. Ay nawaw, kunaklakit din no di mo maibus din na po, Ronnie. Pasensya kayo nanang. Ay na mas timangan. Anusan nyo ti agluto manan iti kanan nyo ha. Ay na, agpanginak pa dito yung sirok ti mangga tatang. Madamdamak to na mapaniti pangibabaw na nyaw. Ha? Ay, itay kapailan, alpasanangan. Agtigtig ab kapailang. Nabsuga nga ron tatang. Kastam kadilatan anak kaw. Ay, naapawawan ka di ti arapap mo iti biyag. Ay, nawaw. At damay tatang. Tiagbalin na manager ti bangko. Ha? Eh, kasano mapasamag na itangay? Kaya di ka maggunay nga agsapol iti trabaho. Agsapulak to tatang. Ay, agin enjoyak pa nga road. Kaputa katurturpos ko iti kuliyaw. Ay na, tagtagainap kan sa runay. Kaya 5 na taon mo ang nakaturpaos. Ha? Anda 5 tawanan aya. Ni diya mo na puputan ay. Kasano ang mapuutam? Kaya dahi tamat mangantiam mo. Awan na tinadamag mo nga agpasken, Ronnie. Awan nga rodang. Anda ko mamanan nga agpaso agpasken ta inta makipangan. Nauray saan kay anaawes kasta ka de dang, runay. Ay nawaw. Anda kay gayam di tatatang. Wan nga agpaiso tata Alex. Di mi pa'y napuutan ngay masidag kayo. Kasano ka makumikom kayo ng agsarsadita. Ang birbiro kay madayin iti pakipanganan niyaw. Apay di kayo lamabain na kasta tiramin niyaw. Baraw kung balasang kayo nagsasadot kayaw. Amaw, dang. Napintas ka magkait. Kursunada ka para iti anak ka. Agam, ay na. Dangdang gaya mati kinasadot ni Ronnie nga anak ka. Kwa, tata? Di yung panunutay na pagpabainan kayaw. Nang runa kang ka, dang. Agam, kaya't ka, makapanunot kayo kumamay para iti pagsayaatan kayo masakbayan niyaw. Saan kat apuro pagsayaatan ti buksit, tinapatag ka na kayaw. Tatang. Agsapol kayo mo't iti panggadan nyo asakbay amalipatan niyaw nagiti inadalyaw. Ay nawaw. Danag yun ay tatang. Mangsapol kami to kadi. Ala, ingkay gawin na iling tayo asaba. Tagkapitay mangkiday. Na, kaya mon sa ti makatusan si Karunay. Eh, sana tatang. Asino ngayon mo ti kaya't natin makatusan. Kasanaw, siyak tinagmula, inapit ko, inlutok. Gamarig na, paisubong pailaang, ay salbag. Ingkagawan no kaya mo tag merienda. Mabit man lang, Ronnie. Ha? Apay, adi ka matan dumagdagas iti store ko. Dua kayo kanidang agayam mo. Panagtutudon, ngam di yung matla mabayadan, anti halo-halo nga inutang yung kanya. Pasensya kan man ah. Agsapsapulak pa lang kami iti trabaho. Kun uray ni Dang. Siguraduan nyo lang nga kasta, ay nawaw. Makita yun, no kasano makaungat, no di kay agbayad iti utang yung kanya. Ay sus. Delikado sa amin tayo. Nagtadam ti pa nagkita na. Ada ka di bagbagam si Karone. Ay, ikwa, awan. Ay, sige. Umay kung to bayadan ti utang ko manang. Rumbang laang. Malugi ak, no kasta kayo a customer ko. Uwang ka di. Agbayad ak taw. Ikarigatak ti agsapul iti trabaho. Nanang! 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 Oh. Anda ka di kwartayaw. Apa yan, anak ko? Ay na. Kas kamulan na sukaan na napasayan. Apay ti kwarta aya. Awan kwartak ita. Gapot haditay pay met nakalako iti mula tayo anateng. Ay, sapay bayadak ko mati utang ko di store ni Manang Nes. Makaungungay. Kasla kumilaw ti panagkitkita na itay. Anya, apay ngamin aya nga imutang ka. Kat amom nga awan pagbayad mo. Ay, usto ni tatang mo anak ko. Mangsapol ka matan iti pagtrabahwam. Tapno magatang mo amin akayat mo. Una nang. Agsapul akon. Urayan niya ditan basta nadalos. Wan anak ko.
Taamangan no kamatan na ka iti badang ni Nes. Ay, esos, jak ka ti matadtad na nang. Ay, awanan na. Jak pa'y nakaaramid iti pulita yaw. Nalpasa ko na nga, nanang. Nay! Kabarbaro abasit tinakan mo itaro, nay. Masapak namin na mapanagapla iti trabaho, tatang. Papaayaban tak itangal daw. Maalangarod. Sapay la ko mata maawat ka anak ko. Sapay la ko, ma. Tapno, damutin pagbayad ko ni Manang Nes. Ay nawaw, ni may lagayang manang mo anis ti kabutang mo runay. Idi pa'y kumangarod nga imutang kay gestor na tapno, idi pa'y la nakapagpanunot ka. Ay nawaw, bayamon la kay tanapalaabasan. Tinapatag itakit. Nakapagpanunutan ti anak ta. Ayos, friend. Agpada ta, nala dito yung opisina. Adamat lang ang trabaho ta. Ay nawaw, nagmayat gayam tirik na tigastoy si ka. Uwan nga rodang, mangrugitan inton bigat. Ay na, sapay la ko, ma. Tagpayag ta dito. Uwan nga ron, saysayatan ta ti trabaho ta. Tapno magustuhan da ti serbisyo ta. Ala, agawid ta nga roden, Ronnie. Nay, mayat mati kukuyugan yu adwa, dang, Ronnie. Uwan Manang Nes. Dapan kami man, nagsapol iti trabaho, may. Ay, day tatipod no, Manang Nes. Pasensya ka ni tinabayagan nga utang mi, ah. Saan ka madanagan? Makabayad kamin ton, gaputaddan ton trabaho mi. Kasta ngamen, agtrabaho kayo, tapno adda igatang yo, kadagiti amin amasapsapul yaw. Ay, nawaw. Urayak nga rod, ti bayad yaw, iti inutang yaw, dito isturkaw. Di kagdanag manang. Sikati umuna pagbayadan may iti masweldo may. Don't worry. Bayadan may dagiti utang may. Halo-halo. Makita yaw, di nakasarak kay mo ila iti pagsapulan nyo adwa. Nasayata ta nakapagpanunot kayaw. Uwan tatang. Ay na, nagmayagayang tirik na no kastoy. Addan to namnamam nga igatang mo iti kasapulan. Wan nga rod, tata. Sapay la kumatagbayag kami iti trabaho ka ni Ronnie, agayim ko. Ay kagbayag kayo, ano saysayatin yaw? Mala, agmerienda tay pa iti kamuti ken Diyos. Day taman ti kay po kanan. Kan inuman tatang. Ay kay, ala, agmerienda tayo, dang. Ay, wana. Makimerienda pa, isakbay nga agawid ah. Manang Nes. Antay agbayad ako ng iti utang ko. Nagsueldo ako. Agyaman ak ano kasta, Ronnie. Kunaklano nalipata mong ting karim abayadam ti utang mo apaman ang makastrek kay ti trabaho. Saan manang? Agbayad akong tanay. Kababain mo ito dyan agbayad. Ay, oray siyak, Manang Nes. Agbayad akmatan. Pasensya ka iti kinabayag ti panagbayad mi ah. Ay, awan parikot iti dayta. Tinapatag kat makabayad kayon. Kan kablaawan kayo mat. Gaputaddan trabaho yo adwa. Mabalin yon ti agpamilya. Gaputaaddan pagsapulan yo. Ay, nawaw! No nalaing tayo amangan, nalaing tayo kumamat nga agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Althea. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.